Oh yes, nikuya musese Mutongoi TV kilugicha ni chavya ngwatilo bito yo presenter MC tatamana Muthanga manaka wa mbalile umundio umundio twinela ya Muthanga umundio ni chavya ngwatilo kilunguke cha umundio ni chovinga mwaka. Kwa hivyo mweni ongeo kwa kambini wa kilugichani cha vyongwati lo ngina mwaka wa ngini na mingoni tatu idhele. So, ndiye na kuwa na ngebinda yingi nena kudhocha umusisi wa Mutongoi TV wala mwende uende na kutuilo ela kuisila ukapa wa Facebook inyu on the big up on yourself. Thank you so much. Nondu wa kusakwa kisese na mbemocha mukamba kiyotangasia guma baile mbetani ya ukamba Mutongoi TV tokuya we niwe Mutongoi. Follow the page, like, share na ende we follow page ya MC Toto nikana the network ile inengo umudheni Talent Tuesday na watoto na kwa dhite kuma mudhana niwe yonikana tuekwetea mweni munene mwini munene wakamba mwini mwana withitwe apendwete nsebe ekangwe akuneta sindu kwanziela we mukamba withitwe yitikela yiwe karibu sana akani mudhoche rasmi my brother. Yes. Yes, karibu sana. Nesa. Namone Yesu. Ni Yesu ni hapo ila. Yita wamnyao. Ndeke ya Muthanga. Inyao. Ni hapo ila na bora la kina bela gitu. Ndio. Nukule kwaona ndeke ilandi yake motia kito. Hakuna. Wiwe kitiete hata. Ina mwesu. La ni makita kila kiangado loje. Ya hapo ila yutuko di. Keje mashabiki wako kusela kamera ya Ndeke ya Muthanga. Yes, ningi Ndeke ya Muthanga. Ndeke ya Muthanga original. Ingi akaweko pe mundu utasia petu photocopy. Mundu kwa Ndeke ya Muthanga isine photocopy original ndio huyu. Ndio. Ni original. Niwi peke ndo akamba medhito mayenda muno. Kwanza akamba ma diaspora mandini tepio. Nakambia that aeroplane of soil manze. He has to say hi to us because we love him. Kwa kwa kisungu you. Say hi to them. Nene mafanzi makwa. Wambia nime hai. Maneni na kizungu makwa. Oh, my fans makwa. Oh, I love my fans. So, what I want to tell you, don't go somewhere. Just sit there so that you can listen to what I'm talking. What I bring today. Twike songo. Ndio. Jina soma bando. Tuke batu ambiyenge weno. We you isito yako we. We nuo. Isweta ke usanika na yako original. We you tutabie undu wa siwe na muyano wako. Okay, short story. Ka we Ndeke ya Muthanga no. Ndeke ya Muthanga ni kama na ka single mother. Na ilo na ni kasete. Nunu ndimo ni muyanenge. Nyi ndia na nya kwa metho. Inya kwa bako makela mdiza akimwazo bakana da endi yata. Twandia mona sijawahi muona. Ona eni ile metho imakathala ka undiza kuya. Nya kwa etwa na iwe ni sister akwa. Ni mwendere muromo ndo nyine mutera sia sisters kwakwa. Keka ni wewe wansi wa mwana mwana akagutira ndetekela. Sister akwa akola school. Athi undu athi asome awe awa utuma andukumie. Twati tuyana. Umwe etwa awa. Azuagwa. Pole. Kana kalaka kitoka ke tina. Kakwaiye wethe bai mundu ukashungerika nako kana kukaile u totoka na weto kaumisie wimi kaumia wimi sai simu itu wakwa ulozera mine wa ndiye andi wako ebo ekala soko no kuthukuma na nde ona maitu ke leu nigwe naenda kwene ngai kutha mababai ngola leu nete sister soka muku na kana kaka itokeke tina maikakwe. Wow. Kana kutoka uwa nenza akani tukana kaitoke tina. Twati watwele. Lakini kwengai. Aye kwengai. Pole sana Ndeke ya Muthanga. Yui tu menge wa nesu ya musi. Yoi we Ndeke ya Muthanga umuntu ni wakele wa inengo. Nina kumya kuyu dume kuyu maku musi weyu. Kaka mukulie ya Muthanga hii. Yo we ya Muthanga. Anesi yekuma ba. Hey! Echo sayu. Nona mevu wangu na ya Muthanga baka ketokilia. Ndio. Ekani kutabie. Ndinambe ya kwino yu. Ekawe. Hai. Na waditi wa kisungu. Ndweke. Ata. Na kuna itingi. Ekani kwa mathi uthi. Ngai ona isu na kuna tene ndiye sosi ekioyu. Muigandeke. Hau. Ndinambe ya kwino yu na nje sita yu meongima e. Maongima tene kile moko ngima. Ukamba pe mundu mongu usungana ndeke nyeni tambwete. Nenda ebo tuambo mena nyaka 30 endika. Yes. Neva ila ni nethi ni kwesi ni afuna apu mthecha u. Nisimwe.
simwatachi Yes. mwaitha siokese kaneza na endie nane one mwana okazi mwana rome ya mbaton ambia ukangwathi mena kasimwe Ndeke ya Muthanga nenda wa Kenya ndi ndiye namba utuka Ndeke na the akuya wita wa TikTok kwa nalika akiangando kane post kabinjo kambe nyene ndete kabilo na nduko kabilo engi mabandu kayimoko nazo kabilo yumbe kabilo bala uyadi mo nduke engima ilambe izi wose kabindio kakwa nikire kinaza chambuluna songane kebwesi nikomeo kutanzo ngito akoza wa na akaposti kathi akona viewers mbe otakwa ta maisha nemake ndio kujuka kalele ambasa wakanzipora views ila wakwati ndai kwa maisha nemake mbakabike comment yo ndio ila kalele ibanga ndia la mai ndiye zikananga kwa simu arati kananga alikale kwa mindia lakini hoyu ayi namu me right na hakianga ino ya Muthanga nezanda kwa kangu kuli boss na trade ni mwendete na trade chichose ya mwana nusu na naye kasa nundu bai mundu ukokelia yes ona sita naye yosa mundu gwa ndumba kando anethie kana ka kena mundu akaboost ekai kabone yuko atocio ko right na banini Ndeke ya Muthanga wambiye kwine ndewe nambiye kwine ujona maimbu wau nambiye kwine na corona cho corona na ndo COVID 2019 2020 iyo unajua sete hata isi miaka jana o miaka ile yes no ndi miaka 5 nyana maino maimbea ninja ndile ya ninja lakini maana ngenya yake sume nazo ndio haki ambene ukethia ni hito bitu magito kuma ni yambi magona salute wathi wambe wako tandeke wainire wathi weba watho kwambe wambeju ula na manake na wena indete ningwigwa wazekeni ningwigwa wazai ningwigwa wazekeni nanota walaika na inia wathi uzu na weta mundu uyina wathi wanu kuwa wasia we witaki ni wesi akangutabia makite ni komete na kunia mwini simu ndienda kutabia weba akisebele ndukamwete tisika ukonde muwe ndugandi maweta we na kunia mwini simu na moyai mwana kinengo cha wini na pepa ndu muone pepa ambe ninga rekondi ambiye no thina icho nandi ndina na naye ambiye mwini monene ngai nyama ingo ni asimu na maiba mamedukese nyeto artist tu tuimendete nono ndikeburi ukambithia mundimia mababeka wo etha wina chane ndukeke wathi wene nduka isu ni copyright iki atwathi twaku iko ni meanie ya kunia mundu ambia withina muno na bebo so unengia wathi ya kaunenge mbesa ni ya kaumboost nyendia ile Stella kana ke Stella ina ewa za mukile kwamba kuweka Keni ona mwa Ndeke ya Muthanga wakati nendo thinyi kweka I secular kana gospel ngayona na mama na baba imane mukone maimetha ndethisie tie ndia na mama mama imaga weju kwanda bi uziendo kamba weba nzere bandu betu bakala kakuku lakini ndo ni mundu me anemo ka wakaya wakwakwa ningu ya anemo ndiwe kala kuta ngala mbaga ngilithi yana ni mo ati malenge mayini mo ano baba no bidukiza mudonwa no bidukiza mudonwa na mukoni asimo na ni munengere dado no ngere mwetu wow ukanye ni meya mona ngilikisongo ukani wesinga jamba timeya chao tuimbola ngai no siasia ngai ya nasi sie ya Ndeke ya Muthanga nyembe ndio wake ndo bone thangu kindo be ndio wa nyembe ndisi ulalai ai ni mangosi bameno anu ulalai kubingwa nzibo ino iki cha maki ngai asi yuja ukujala manja ribu kumbitia aka ambakweka Ndeke ambakweka aika Ndeke ngura muzungu lonzu ngakura tamama kwigwe uwe ngugunye ambakweka eka nikale neza kwi andu malika inbox ya ndumbe kwenye mesa yuganda kwenye nutu ni mundu muima okumungamea nyendie ndako chiti manda mwakwa nundu ambe ndiye nduma ndute ya matumbi we nundu ndintamukira neza nona kero nukiana kalete ndio nuchene cha beza we nundu ni muthambie ni kwa sura la kwa wanzi pa ona we mutio we nwezi we ndwese maribdare no ndwe mwini ukani izi kuibango lango ovyo na nini kwa na emosio wae mbona kiona ki ino embesa kangu kule Ndeke ya Muthanga nini ne wiye ndise ni andu makitu mawita haitheke mwali asi masia ne ngui noko yae na ninyi ni kanisa wa Catholic na mwalimu wa katekesi mwatu ya inango ni monza ilani sio ni lana sio nalika kwa kuna wali baza
wa kwina ise gospel nele kwina wasio ka yetune na ndeka kukola na lokola mheshimiwa Eliendi uko na thika kakivilo ndoke loke agenda kuka ni mutho nyire nini yanga bana masako abi na ndetie akokila aka ngethia ukethia gwite uwi ati goko kuthei ati goko ngere na mapesa nyende kaika yuna mbete liondu na gito kwa chambene ya kweka ni Ndeke si yu wa mbe yo kuyendi kana kwina myalindi na mbe kwina tena no kulanda manikire nundu ndia na yani pe onaka ko ndenge ndenge mungela kanyo pe mundu ye musi wina kinengo lakini kiti chume ndesekanie junye wa nekiri nundu na manekanie na mbe akutwa wabana likabana na Ndeke pe mundu musi ko thino tuna thina na mbe kwina tene na me musi mena kinengo mambo nenye ne mateja monde bas manenye kwisela kamera yako ya tu artist tu ibandi ukaiba Ndeke ya Muthanga nundu tiwa maimo na tiwa nziasi amigana no ninokilwe ningai nundu atinduke mungu isomota bisaba uili kabla pe mundu amba mundu usuo kilangata kangu tabye ayo kaba ambe otangaza bantu tuigwa mutho yitu semba mutongo ndo toepo bisubi ano na thuku tu kubana nyota kwe msoma nyota ndi wembe ata nganga nyona ane kitindo ndikitindo we so mbithi na inkibeti kimwe nyakwa ndio yani nake menge mudika nundu nuisi pe wendo bonasia nuisi bya kwata wendo amotie eka menge ndo ambonise ili ndo ni aluzi ni mbedi ndi ulangalika ngaba ba koluneli nilikera kubisikati ndi ulawa ngai dikita akula kwa kweka gitaulwa ken kwa kangu kulie ndini wasabale yaku ya wini ni wathi wibola wainie wakumilia watwika yukeni kijana ni wamanekana ni wapa na nyakwa Yesu nuwete ni chakwa ngakia jao bathionge no mwaneta manda musuma mwanda ambu medikibetiki kithambu mejamwa mengelemwa ndi wembe ata mona ngai kibetiki mwani chendete kwandi ko bathionge nje ini wathi usuma mbia thani ni za kwina thani we thani witu no uwathi nikita na wiki okeja uwathi bebona ta wini totao no ngera nyandita na mundu kwa lambo nyeju bunirikite yes thani nganenga ka artist ke bandi wathi wa thani kakita okonga waru kakekia kaka nini ti Ndeke ya Muthanga kondene sietwa thani ne wawe ne na mengere thani wite kisungula inga wiki ali na mundu ngeba na akone wa ngati na simu no bongo na akone wa amba kweka ndai ka ko mulekile wase we wike we mengele asiti ata wathi nusu mwenye ngai betikinye uwindwe akana nake dikairia bani mutho kama tumekuve mama kulia tume bututane sinange wa mengele yu kati wandwala wasiama ukwatie kwoko ni wasia kaviro na ngai ya naso usindangwa kwoko muno na akitiwa we post yako na viewers kwoko wangwata uze kukwata kwoko ni kuikwata we yu mundu la wakwata kwoko industry ni wewe ta wakwata kwoko kati wa andu onde ethwe ni ma artist ethwe no andu ma kawaida ni taao na umunthi umundu wina kinengo the andu oyuba in this life mundu tonda kukwata kwoko oyu toi oyu ni kuyati ekane kutabia mundu be andu manzi aizena meza kwa na kilibi kicho tu post mone Ndeke ya Muthanga na wito na lo mu promote sure. Lakini be la wa kwa kaithina ti lazima mundu ate au nenge mbesa ti lazima toto unenge mbesa lakini na kwa kana na kunya imbia kango taje Ndeke iko na no thika nye nizi mengele mpaka kukya thank you wonde na kwilo la kilikuchane chavya ngwati lo imo kwa imwala mwene na kuturula ndino isio siki bitokanga ndi ya Kenya ndi sianza but ya doma diaspora thank you so much andu mwe Qatar andu mwe Dubai andu mwe Lagos kuya London kuyandu Facebook page ya Mutongoi TV mumbe yetu eba twetelete Ndeke ya Muthanga na indi kilungu kiende kwa kunda yani yake kilungu cha ni chavya ngwati lo kisasa cha kunambemwe cha Mutongoi TV twenake Ken kijana kana Ndeke ya Muthanga Ndeke tuicoka inge kwaku kwa tutabia hii oyuyu kati wambathi ila waina wathi ulayu we top view kati wambathi cionde ula ukwiwa yu oyuyu nigo mboka uwa kisungu mbulezimi mbulezimi tete mbulezimi Ndeke mbulezimi aya moyo watani they call me I'm foolish because me I didn't go to school. I will sing Ndeke, I will dance. I can't via toto you are mouthy. Last time
I tell people Ndeke ya muzitandini with the standy of ngodi. Ambakweka. Ndikuelewa. Ndikuelewa. Na kwati ondiye baba bless me. Ndinako zikindi. Tumide Saudi Arabia jo. Imwe. Chakunde sianza. Kizungu. Cha titando makena. Ene kidikuya nazo ngowe. Akinye ndekeza. Stand of God neja. I'm stand with stand of God. Nikiruna na nena wo. Kila wewe na this I'm stand with the stand of God. Kweka. Na nena wo. Oh yuju nengwe wae. Wazi yosundo winere na moyo. Jiwe na wo. Ndo winere na moyo. Ni winere na wo. Na wo. Niki. Niwe si. Ukakimeyangite. Para vesa ibende. No ikoma. Sure. Negwo. Ukakimangite na niliki kwa mabende ba. Ngaini okwakela. Adi kwakela mozo. Ndio. Ni kuya wenda unkwate pini yako bunibikete. Sauka menga na kanomo nene tamina. Ambakweka we. Wendo na ni wathi wa kizungu ne kwethi andu measia andu ese kizungu. Ulota sikizungu no. Chuti kizungu chu. Nicho. Para wethi kuwa ni nasongo. Ndio. Kulikela hivi yako wethi andu azungu mesonga. Maya bless me. Bless me. Bless ye. Ni naini ya wathi usangweta point ni weka tututuke ngai. Talk the truth ashimti tendepo. Sikizungu chu. We talk the truth to ashimti chao tendepo. Ashimti the devil. Ndio. Ni naini ya wathi usundo ndo amane kwa manga imeasia hii. Na ndata sia mundu mutumanu. Ndio. Ikali ulo ni ngai. See the same samo. Be wandeto. Sia mundu mwe. Ambapo amen. Asima andiko. Ambakweka. Ndata sia mundu ndia. Dhani ngai akaikela. Akelekele. Sie the musabo kwaro tasia Ndeke. Kutesia mundu wa university MC toto. Hallelujah. Iwambe yongima. Pande ndenge we musomo twarana. Ngaya. Ukanyira lili tutanana. Iso kwa ni musomo na kwa ni na kwa ndio na ndiwa wani ndi high school. Nao ebinda imwe nae kanisani na nondo nienda kanisa. We mandiko ne we masia ngai atumea meyela myonzu ne kana ekethie ndoni. Ela yebina. We beba ni kuko ya zota tuimalo ka. Ayewe na kendo. Mundu na thinde sianza. Ngawezi no nenga. Nono timana. Kuyai. We na kendo. Na lazima mandiko manga imeane. Nigo. Na mandiko manga imasia paika mwaka nenwe bibiliani. Aka beta mana. Pendo masia Ndeke ti mutangiye. Ndeke ne mutangiye. Nye. Nye. Ona no mafazi mako ne mezi ni mutangiye. Tuga. Andi bazendi. Ndi ndono. Acha mbene ndi ndono. Na yingo kulya Ndeke nawe wena we mutangiye. Nicha ukisao bikangeza kwiwo wakonza ngumi. Ko ntajo live neno live kwazi ili tikibika kwa umando. Leno. Wisao bikafoka video ya. Ba twila imwe nichaja ngalo lo ba. Ayidi kwele dani lili. Nyendi umando na dana ya Biblia. Mando komanga imasi asongi ya ndia. Kwena utumanu wazo. Nidhandi songi ya mundu mutumanu evanza. Oh, ekana nake. Ngaya ka mutethia webe. Aya, Ndeke ya Muthanga. Andu measia na andu ingi na kumitandao nona wasisia. Andu measia ai Ndeke ya Muthanga. Ndeke nengo wewe inengo siana ila wese wewe tamundu. Nondo umuntu ni talent Tuesday. Wewe ata we nengo siana. Mwanza 1. Kwina wathio wa gospel kukosea Yesu. Ndio kukosea Yesu. Kuboya. Hallelujah. Kunu twekelelia mboya ba. Ona ngo amba imo. Ebetewe. Ndio wimbiata. Tena wana ankuluisa kwesa chao. Enda wata ndo tu ne kwenu. Mundu ula moyi. Engulana na nokai. Ngai. Life. Wala mama ndikuse. Mundu ula moyi. Mundu wake wese. Ale na ngulu. Hey. Anini wa yu lakini bani la nicho na maundu. Asanti uka nitwa mina kicho kwa maimo kingigira. Kukuya. La nyale yarene. Pa imundu wa thika kwenye ni wa 98. Isi miaka 24. Wow. Pa imundu ukamba ineza kwa na mundu wina wathi wa mnyale. Na wewe ngukulia wa mamia myale bawe.
mwana kinengo lumbia nabo kuthia yuko twende ndwamba wekelia ona kwa ni atimba itu ila naku niwe simunge wo mundi ninguka Mutongoi Ndeke Muthanga nine bangie nundu mathanzi makwa nimendete muno na jina naku niwe simunundu nikitane twa bandu beki betikitambula ngokirilia mamu zitelanga mwa mamu wakwa ndumanthi evyo mbikie simuni nundu ninetwa Mutongoi na no lazima nithi nikenda ninene nandu nundu nongwenda kutrendi na juni we naku ni MC toto ngamwa ni lazima nuke ninena nienandu ni matabye Ndeke Muthanga imene awaki na juni bandu ni ba ni mugula twithukize Mutongoi nundu nikizeze chamu kamba mbaitu ekaini bike bubu nikenda ndikanwe matilio maikathi mwamo athimwa azandi muzaija bane kilumuja neja byangwadelo agiyage nageja umundu ke yae de wa ndwewe nondo omundu ke be byangwadelo mbaka bugwe mwewe mona nakunga na wana no kumela by the way mundo no ba dani kile kila we nacho onyandu amba kuweka mafansi nyomwewe nineweza kana bani ayo you no wine lakini wenda kwiki ya chonge no nambia mbaituwe anduma Mutongoi mwamo wazimeka no waga na tukidukia nezie no kwa bandu ne bani nena niene mbaitu mumbisi neza nitawa Ndeke Muthanga kana mwana azitela mbaitu ene Nichavya mwadelo vya we na muneno ya Muthanga wewe hata we na maimbi agitandike wambadi yukaka tipo buno kekai maimbi agitandika niane sawa yangu kulie pe andome kwasia hii nene uye andome kwasia mwana usieka kwandika wambadi nokulo we wandike wawathi ni mundu mwa aki kwe kwa nye mwandiande kwa wathi I swear to God na ndiande kwa wathi nye moga ne mandikie nungora wathi usine pepa runandikite mbona oyu unyo kileko ni alabu yu wathi usindio mnyoga deko ni niko na wathi wow alabu haya kinengo ni chuchaka ndianye ni chaka tatu ni traffic wambia wena mmoja chaka na yu pani dhani sawa peke nengo chapa hai kuna wena uo tena kile nengo ukethia ba wina chola kini kinengo wina chapa yu pai mundu kamba unzinda ba inde yubane ba we ba kaka nye nimbe ba na kanywa manyu na medho para boda be maima haya uka ba ino diana ba tuke kicha katano chakatano yu kuthingitha ndio ya nailothi ni thingitha amanda mwako akiwa mutho kwa mete akandu me meza kambea maindi no wathingitha amainuka ngai kusunga maya na chuni chone mene wa umene wa kusunga keka kusunga no choseke no isenyora ne fyosa wa uketha rutunga wathi yo na makambe na kutunga wathi ndi wanyora kusunga kuwe chora kusunga ndi wazeka wothe no thingitha mabindi wabira kuno utime ne mbodi nyi nuzi na mwenye be waku MC toto nye ni mwathi me ame kuthingithia Yesu yuno muruta akuwe nye kai nunga bayu ni kote uwe machako zikandu ya thukite no utone alabu yes ni mwathi mako songa kinengo ni chaka tano na kicha na mbeno ya mwana cho kinekena jeju ngomene wa no kitawaramba ndio ambia hata ngai cho ngomene wa no megitagu ethanye maki wakwa nyamburayo ambe ndiye ngithingira nyana ciakwa na mbita maindia ndio bono mugate ni wikie nesa ndio ni ngwendete nungi banza ngukulia hii inevye imbi yai ni bise ndimo so inevye kama mimi nakupenda sebuse kama indi ni byambe yatendi ikisanye chake kandi ikisanye chake ngokwe yithe no natiwe bukwa sembuse nje so ndo ndo na man mimi ndimo so mwenye na wendwe ndakwefanya aye je ndaita tende ndimo so na na ngota bisa na mwenye agite kwitha hii nombike yangu anesa ani thambanga theo ke ndambitu to mama ukethia ni wa ubwika ukethia wa wezi mo ndimo so mukiyecho wow Ndeke Muthanga toke ba
Masama kwa madalenda. Unaenda Dubai ge? Akara hata toiso. Maki wa kwenda usienda. Nano mbele wele. Azitaki. Ndena hata toingi. Tunenge. Na kundi ya Muthanga. Okay, kwa briefly. Ndene solo okay. Niwe siondo. Nyeni mwini wande na kuyana. Na nyota. Na niko na neema. Amen. Na with bailisi ati na za kutabia ine. Ni itano. Niongamete. Pe mundu ino hoteli. Ukwela ni mwine. Pe mundu na nduko kwa ni mwine. Na pe kudikitwa scandal. Ndio. Ndio imosomwe. Nene kile chike soma bana kebika. Ndita wesinga. Oh. Chatiyu. Pe kudikitwa wai. Na pe kudikitwa kufurahisha andu. Nyene ndakwa ni the gate andu. Na kutele mangiando makwa. Niwegwa. Ni wana wili ukatelemwa wa. Uko na watelema. Ndio. Yundumba ye. Hey, nyando meda. Ni hivi ndumba ndiye makinao. Mbenye kethi wanyina badambe. Para negala so kwadi kendi kitopela negala. Ndo ndende mathedi. Ela negala tunde isoko ke kuna makingeno kai. No ndumbai keke yuko ni abwi. We kata. Nene cha kuna makina ne maki. Na bayu ndonge nowe. Abazu ndonge na newe. Mbenye ni da ni lil. Ina tanga sie ni muka. Na ni kana. Na pe mundu ba utetekira kwa asia muka kweta wa. Pe tutesia muka. Niwegwa. Na nyiti na atwano nyenda inete. Na atwano nyende kindu. Na mwana wake na miaka 3 yutu unena. Kibizi chakwa. Wow. Ona sipo kezu kisa ba gisebene. Kata na kunie. Aye kana namo. Mwana wako ni mwana mui. Kimwana chako ni kinene. Na next year ni kiambia kwina. Next year? Hai. Kine. Ndena wathi undulu kiti. Amba kweka we kwani. Nika natungia wathi kamera ati. Nenda yo kwiri kana meka thambuka imbia hii. Umanga wa muno ndini wa mitandao. Nawe tata wakwa akinda titulia. Umanda mbesa hii. Ngana mamwe. Mamu wakwa kazi kwangeki ya kakula kase yo ni wathi wa mwana akosu. Wow. Mba ikode. Nengi mega. Meme weno mwekitego. Simu wathi wa mwana akwa. Kwizila Facebook page ya Mutongoi TV ndangala lima kulyo elia tatu kula kwe feima ndeke ya Muthanga bayu nenda yumukulye aya nene newiye ando ma diaspora kuni makuli onde diaspora enya ndisianza pole ndo takazidi diaspora kwani ndiveke ala bidi sifanye ila ndiye na usio wako ni wosi ithabeke ndoke mweke ka hotelia ikamurelekita muno ithabeke ndoke ka hotelia ndeke ni kwitha we utefanya jifanya na ni kilote sino ya kayu na kuria mamu wandu meafea mengele ngai mbakweka ndithanoga ni wene mukunie withona mwana ta mutonge na kindu amba otheka ni ngokulia wana gundeke wathi we kindu kwandabie wathi we kindu kwa mundu la muselembo giangala wana ndo mai ya wathini na bituko cia ndo konya sindu ite uthi ni wesi ngai wesi makio yune moito yunga ingonga mono ngonya ndo maki bithia na ndimwe yake ya kamisi na yake asi ni wakwa na yake asi ndilia ndimo post wona ka viral ndo yune nezitwa mukathi mato lakini maki kwa ni musomu pe mundu musomu lakini kindecho waona na pe mundu twa musomu kiwicho ndiye so post maki kwa mitandao I know sine moito kwani ndi ndimweke na mio monya ita surofu umano nake nebuja yake ni yake yiwe makule mandeke ya Muthanga nimbonetele kwisila Facebook page ya Mutongoi TV babe andu meba maende na kwiloela mathekete bakutheka ni mambendete kwanda viali ndeke ya Muthanga kinengo kicha tanda tunacho nikiba we mene wa kicha katana nitiwe na ki na nicho ngwendo kwata nenge kicha tanda kinengo cha tanda tuju yes niki ningo nene ki na makana ki thayo ningo nene ni wegwa na kinengo cha muonza ni wiwa mutiawa no kyo mabingi yabu wiwa musiawa ni wesise pese lebu mundu ene ukane nesiro wewite kisongolichu ni nayo mbakweka kiyo tindiyo kiyo choicho ngai mundu uri kisomu ni nesirwa lakini uthithi ya ipe mundu baza totonesa ki ifani wakwa na ina tukuongethia lakini undu ni celebu that petite nyendichu mumda kitwenda pisa ni meao ni pisa oka tijarine ekajikuone wokupa ni numete baju nenda maondo ni makwa akona ni sembere kama lakini chale ni sherehe nye ni meabisa tosu wasa bisa nozu osai tukashia ni namo junye
ando mabende yacho yes lakini be mundu ibaza ndesikie ni mabwe mabako na kuifanya ndu kuwe mundu wetu lietu nyenifanya akola kufanya kwa mundu akawaita nundu nionesi etwa ukesela kakiburi kamba tanga ningwaza kakiburi theya nundu ando lemosiendo Ndeke be kindu kitembe ba Facebook janzanisya niza niteno mbandi banza ngokunya le Ndeke kwani wekwezile kasila keba mana ike ndiko tainie na tayasa ubanga ni dibanza tunamiona namu nese namu sine namioni na sengai njenda kwekumya nundu ona manda makwane wese ndametia mosi nuka nasiambilia lakini manda mwakwambia aje ndangare Ndeke nini naza Ndeke ni by the way ni manda mwakwana uyaga kwa makobisi kumanyeri nimo biasara ne amanda mwakwa nawe kwa kango kuli ola kwedi Ndeke no Ndeke ya umieba ya Muthanga ya umieba netwe manda mwitu wesa mutinda bakasi alelo ni wakwedi Ndeke etwa bakasi alelo ne nwambetie tenne akwedi yujao ambiti bengali za kuwa na wa mono noisi ile kala kuwa na manda musu aindi ambili ya mwala ambia hii we uweka lithingi na makalenge mathile magwa na ne wa muthu ne kuiba na mwaniki leta wata tambia leta Ndeke ya Muthanga na mwana ambite uniki ambia wiyo wona weka nyane mwalata yu wasunga baba umnyandu mazimando matukani wezo lukitiketo katwende kesi ya Muthanga kwanza tukambile Ndeke ni kijana idire Ndeke ya Muthanga kwisha banga sia relo anengesi irwa ne mutambo wa muno ula yu kwitwa andi wakwa ulo ne wa imbia mume pyo usu ngwetwa banga sia relo ndini wa YouTube kwa kandi sisi ndini wa TikTok account yako tamasana umabeta ninewe waya weya ndu ni wa maekea ina maekea ngai na kunwa simu mundu nengete ndai ya naambia hello I'm talking to Ken na me ekala Saudi Arabia twana kesungu kaburi yondo wacha na yes nena nendo na kesungu ambia hello na moya nam mwise ndakwane banane musomo ambia I'm talking to Ken na moya ja ni wana bikiru kecha briefly yes I have a brief story na moya yes ukane kigwa na ni na kwa kati utavye na kola aye na kola kukiwa no kiwa nikiwa kutuma nyojema manye unangi nduga mengele bundesia lakini kiba na ngo wade we wa mutiawa nenge story yesu ambia I have a brief story ambia yes are you a very true Christian namwe yeah I'm very Christian I'm true kisomo chadi ambia okay the first one I am your fan and I love you so much wow and I want to give to you chumwambe uyo tumando like you nengo ndako wabubu na nemetilile ndila na mwe ilambia I want to give to Kwisha na relax na mwe yes tell me ambia I can see some story tisundu waze story ne siete ina mitandao itawata social media ene akito utendo tu ina social media can you stop doing this na mwe no isinundu tomo kinena na kinikitazi oh yes ambia can you stop doing this na mwe yes I can stop can you let them because I descend was and commands as we blunt and don't make your blunt komindo kamina blunt and nduna kesongo and ambia akwe koza kanaku well is going to take mabu namwe ambia and I don't you are understanding what I'm saying namwe I can hear you with it but kele rangi ambia can give you and give it there and then give ngai ambia you nikitaza yes wanti then ambia yes na ambia okay let these people be what they want yes. But not there is God. You are see I hear the Sunday you say you are total orphan now yes I'm total orphan even I did not go to school ambia don't repeat to tell people you did not go to school no alea dedical I got the ambia yambe dikandula matabia na kola ambia I don't want to telling people you did not go to school. You are the son of God. Yeah, amen. And I listened that your latest song of English. Even I put people azungu. I did asiata. And then wake ya song. What you say? Yes. And okay.
When you can hear me, I'll be supporting you every time. You think You are my shatter. Ambia, can you be wise like this lady? Now, which lady? Ambia, this I don't know who's Namuya is Stella. Ambia, wow, I like that lady Namuya. Why? Because this lady, Ambia, they go like this. Ambia, even if you tell this lady, she did not ask it herself. I then I can't man say lady unde kuliaja. Understand? And can you be wise? And she's your mother. And she's that no kukwete. Why can you not wazo memundu so ndimwese? Ngai wazo memba kana wasori. You support you know the baya tu mamonda kia. Wandu meangiri 20. Hallelujah. 10,000. Kono mbone tina wakilu. Ai mani mendira akindwa kamletwa ya makimbezi tu ya Christmas. Zandi dhimiresa nangu wai. Bega ngaya ndo miando na nini? We, kilugu ni chavyo kwa tilo kiambida tangali kwasu. By the way, inyo alamusia isia mwewita kila newita. Hege tuki mwandeke ya Muthanga. Ngaya kuwadhime. Naenda yokukilia. Yutu sioke baha ya Muthanga. Kinengo ki umene wa ki. Ndeke ya Muthanga. Ki chakatano ki. Na mbeno yimwane yo umene wa. Kwa ndavyali. Wawambe yo sungendi. 20 kila choki embe ni kwina eka nani kusunga kusonga kwina kunokyo yumana numie na kwa kwina hindi niki ne banga ye bero kilo kaine meko kwita danza. Wow. I'm not a dancer. I am a singer. I am artist gospel of Kabani who is trending in a wamitata social media. In a social media. Because when you can open your TikTok, you can find my face in a TV. Ndeke. In where? In every account. Ndeke. Even when you want to have followers, people they are posting me because my face is touching Kianga. Kesongotu. Kesongotu. Na niye kangotabye. Na iko nunga mabozi tinsindo syakwa. Nondwa. Iposte iwe. No nieba kama sema buya. Dina post. Ngaibe inagwi alama naye mainaiweka ni nama bwikiye amba kuweka unon pa yimundu ona kundise ainilama naye ba wezi Ndeke ngai nyota za kwa imenga maikose mwa uwi musoma nyota usichukue wewe ndio kama kakango kule Ndeke ya Muthanga wewe uona Ndeke ya Muthanga no weta Ndeke no eko sunga nengozi amba kuweka aiwe no eko sunga you ando meomene yae kuthingitha nona muno maina thina kuma ba kwa mbata thina wawe ba na ba kwa maki kutheyo na iba ba kwa maki kutheya maki wanaingia mwana akuya aina na nyakwa Stella ambia tik ndio kiche kama mama yangu ananiambia tik bibi yangu sembuse wengine chekesa si musemo sembuse yu nilo nonengu ni magi anaambia kama mimi nakupenda na kutambua na kupea ruhusa sembuse wengine kwisha sasa kama bibi yake anamkubalia sembuse mimi na wewe okay zaidi Daudi ya Muthanga yani baba songero kusongwa niona ba andu megire kwasia toto atwikie zaidi language interpreter nono ba ega kwika kila ukwika yuka yangu kuja Ndeke ya Muthanga kwi andu me ukulia kana Ndeke no wae ko sunga athingithete u kana we confuse ndiza kweka ngai kana bijana kana 90 ndikaeka bas nama Ndeke ya kusonga yes nathi mwa kusonga yes kakala kako kanewa kabingo ka malinda ma mengere makokera ona mengere ndamizi nina kwatike wathini ne wagwa yes na sino mbingi ni kwaitete kusonga ku nando mazapoti yako kusonga nekana kone chao yuko andabye pe mundu webae musie yuyu siese keni kijana kana Ndeke ya Muthanga ukukule nyenga iwate nyanya kwa nindi ngaumelende na ngaumelela ba umundu utondo mutabyara kana matabye nye ni dhani lili wenda kumela enda studio wetume lakini wetha wija bumusi wese no kubania inya map anene ta Ndeke ya Muthanga wethi nokwe ngai
I swear in Jesus name kai nduke kwete mwini monene muini bape mpesa na si ba musinye ngude ni dane ground na miye kuya mesini nyi pesa na siki nengo kyangoda kana kasunga ngiwona ati kito maiso katande kya Muthanga pe mundu ibanyo takeda dakile kita myono ukakathika ngo uthi ja chose ta kwose ya ambie kadele ndukate wakengwa ingo ni unate mwini unde ndo weto na kunuye biso kana ka trend ite bisa na mundu oyu mundu kathibika ngai tumebu tokile tokeba ndeke ya Muthanga ndeke ya Muthanga okay kai na so miyemwa nenda kwala kweluta lakini kango kule oyu kanewe busoyo soma cho soma ni soma ata yu mwana akwa soma andisoma usukata ushit azwa soma ngeleti acha ameka nzindo si andia kwa tukile uka kusoma we iso soma ko bundu ethi ndi so soma we sawa ndeke nde soma yo soma zomeje mwana andisoma plus utuma lolangona mwene kwa kuwandu asoma mwene utuma nuwa wa andia ona kapanye ndemo soma akini tha necho kwanda bye umabuke somone nondo ni wake maji yako bana ni musomo angilije chao aina mutwa iye kana nake ni waku na itu nungathi ya kisomo mbona ni musomo neza ndi ngayikana kwikapitite ani mwalimu ni kiraka cha secondary wow angilije chao na mukenjali kabini na ukala nini angaba nende musomo akokila ati kuti mama wino ndo sithi yatanga bana wa mazaku wabinda wandeti ngaina kwa thimae mamo ngwendete muno nangu tambu wa muno andu asomu mena taima kambithukizya kisomo nene kienda chake kwa kangu kulie umunthi ondeke ya Muthanga pe andu masiai mundu einengo mbingi tiwo umunthi we ni kwasekana kinengo nikiba kinengo ni kitetha cia kimbesa kine mundu ke kwazio kinengo ute bandu wo kwa luswa moja lo kumija ndi wiasu ndi nyukula hii nyeni una mama kapita ta yes kikana mbona ara ndala na za matumbi ndatumia yake inengo neki yaka buri ngani nengete manda mngakwa ya neki yai kamuto kamwe nakasati kesi kuye ukasikulu andia zenza sia makiambo yawe thonga likakunthini tunye kutukura tonya enoze onoziungi ona manda muzule bitinde sothi pa mundu zoka manda mwakwa kandia yisa anwande kipindi kwa thina utakomanda mundu akomya ko lwangi 70 onye ndikipitwa zondo ko lwangi 70 nangi bite kwani mundu tasa kisao mattress ambakweka ni thengia kila sitaka ne cha ruto kono wala ruto ukomya niwe sema Facebook ndasa kuona na wewe katika nanga gaita kono langa inawe yes yesimu inyo ota inama mo ngiviti itunangana namba azimando emambedete newa ndinene na Ndeke ya Muthanga nituoni yawa umanga thinu amindia wewe wikala kiwira chama na Mwanza no komea kondolo muinuku ukabalo ilo kulionye kwa lande mendo sebanya nakwa na newa bande kondolo nyenego na ija ngayineza neza yumaya kondolo wangiri 70 kitanda soba seti yani kondo langu komea pe mwini ukomea mattress Yesu wa gospel ambakuweka umapa maitoni tudonga bitu kona bisa kala moro wa koma ni bula ni wethita bandube kona thona ingi ndube ne wethita wo wilika ndube ne ni kongo bika ndo bakwa ni kanali mwana ba bulotie matheni ni kanali kama mbunga bingwa moma mona at least ndube tukitata tukiteka tweke kama nikinango tena nanyo nangwa nikyao nundu mundu wetwa kisao mattress kisao mat era kila bandu kisao mattress Facebook Twitter kisao mattress ana sisi ona kana kawe na kindo changa hii na akendembo kama oseo mama bita man gift mwa oi mathi mwe tumano na kisao nimekete we amusiona ni mube yako na kila mundu wendo support ile Ndeke nando mama korolo kwa kisao mattress kangu kulie Ndeke ya Muthanga weyuta mundu kubika pau mandu yembedo banese pio ni nundu ningwenda akamba onda mama na kila mundu wewe kindi ni chakwa Ndeke ya Muthanga oyuyu pea umemeba ndini we bia ye ya wathi Nisi no nai MC no nai no wikuja makuja tokia abakweka oyuno kuna collab nye hey kuna na umie eka kisa kuna collab ni brand nai wana niwe si wazona saniamo kuna katoka collab uma ina kendo kweli na yuna wiko na collab na wangilie komi
utaona ungingilie kumi kwani Ndeke wando kuna kolabo ya mana nye ndiko na kolabo za mbesa na ngagaita mundu mbesa ndale kuita mundu ngilimane kana ngiliviana kitu chonderia nye ni kuna kolabo na mwini weba ya ndane muokilie pale chini lakini tia ndo ameba kana bae biani mundu webiani nanga kuna kolabo na mwini munene ndiko na mwini wa gospel nundu mamekite maine ndini nalo kuna mwini wa secular nine ni muyai no witi kilosyo kababe ngai at least woka utobustie pa isa kuna kolabo na ini man gospel we kwa bakuweka we tuke ba kwanza ni wonka yiwe kati wa amambenga omde ula pe bantu le noni ya unje stage na maima mane mwendete mwana indi nazwa bakuweka we ko mwane ndete maima ni mubonde ya ata yana njua maima ni kwiyai nyona ngata twisiwa wana na kwa vya maima studio na ngenye bane ndukezie pe manda wainie ndisundu wetawa ndukezie kelele wandu mundu no mundu ndisundu wetawa chona mu market na nyina gite kwa wathi ndukezie wa mundu no mono wa mundu nyene ka atandeke thane lili ngendo studio na maima na thukiane sa ndimwasia ndiasia Ndeke Muthanga kithungora ndio na nona nyamati yenye nundu mefanya uko imwe nzeleke mefanya per matindamo ila manoni yenali kila na ini masechula na naambia matambwa kilibu cha ndiaza ila kwita kolamo na maima yino na maiko nabisa mamumete tina cha bene ni ukure bathindi kasoka kamya maima na banzo hii ni nzo ndio sawa mamune le na mone we ya Muthanga niona maili kana na indi masechula na mama umanga mama umanga na kila moni ende Ndeke Muthanga tiete tibechau ende bana ni mona nangania ni moni angania matu age tino na cia sani ngai ni enda mwethe mwesi kana irio zetu emangai kwina wathi kwini yakaza no nie mutoto muthambo ku no ngukwa Yesu ataiwe timande ni Imwe kaya ngukunye Ndeke Muthanga kwa ndui makula ze Ndeke Muthanga kwa undu wake wisi ndo angolo okambola we amba kweka we napa nye nye haninu mangala ya nale kupinde ja tetika dhati niwene ki niwene ki one weme mano kama ziara ni kalamu ka uandiki alamu nasia isitwani ya Yesu hallelujah eva ngai ni wandu mie nikusungie eva usungie wakati wa imone ni wako na MC toto ni wanenea ene kuthala kwakwa hangaike aishe wiko na wathi wako hivyo wazi dhiana wako vyo zisiana chose kama kulie Ndeke Muthanga nitunonete YouTube yaku kandi kaye na niye kama YouTube yaku yiri atoyu ni mwana wangu le kataba wako nesi ninja ndiku ya ni mundu ume ni mwati malenge nigwo we nyondo ni anyangulu siakwa na ele unena nenda nikome withi yandu wothe ni mangia niwona na yufichano chake no setwe niki ani thethe ngwisube undungia chaneo ubosi mitandoni wasia ngwisubie ndiso ba mundu bero soba makiulawa ndwe mundu muka nye kana ngai gezo ngai ya mwe ngai ni mwe na enu manie na Ndeke na nusu gina wandiko uma ndika kaitwa wese ne mundu akitio mbetesi kamba kuweka yuko wi chano chakwa kipo ekagiti kuba findi wa thandatu ndicho findi wa thandatu chega kitu kita cha aki whether cha aki kwitwa kwaki cha aki wa whether ni posti wathi yura na bothie ngai siakwa whether abachano kiza kuthi na be mwana wa manenja muthuku musomo kiwicho ahe kwate na kwa ndibothete chane ula bana be chalo kana thukia wathi tiwo trendete tujita kwa ni nyoka na thuku ya ndwa ingi ekali tanje muthana wetu ambisengo ndo de bandu isombia muthana no mbendete bisengo cho nalekile wathi wisi nende ya bisengo chao mbendete yani mwana usukenda yani ndenda mundu kunikorosi ndenda nicho nana zake si ambisengo ndiye ndamo na zike labo na ziva
kwani nyona ngakonyai ona katweka kilabu ndi kunuza wai maandiko manga ima meatia hii nyaka luku kanini mnyangasi ibune yako ona yangu isambi yo ambakweka we ase maandiko mabasa yani ngukenga na ndini andika comment ngone mwana ndo basta kweka kunuza Ndeke nini waambia maandiko aloso ni maandiko manga imekwa aza tinye wanunyusa nyengo ngaranduka ne wanduka ndisimu kito kena kito bingwa na kitanya bangitene ndemo tangira nusa sira singi maiko kuna no iPhone ye yakwa hii ambakweka ko wendunyusa ndinusa mwana mutangia na ni chago amen nkaine Yesu ni mutangi wa thayo wakwa no sio ani wombi kitibu ani wana tumendikwa tangali KDH aya kwisila Facebook page ya Mutongoi TV bana tika ndo isembere kusemba nenda baate kunye makulyo eliatatu mwiso nikanothia maundu nitwambia mena alawo mwene na kuilo la kusila Facebook page ya Mutongoi TV. Thank you so much nondo kusakwa kisese na mbe mwenye nitwa presenter MC Toto na indi ba kilunguti cha byangwatelo haya yui Emuno kugolia yuni wana anga ku waze no kwambe yonyo waze no kwambe yonyo nje zambe yonyo ndo eka kunyana na nywete no kanini okevu kauka kunyangazi ai lakini kalaka mwitu no nemya ndo zaka kauka imadhara kalaka mwitu na ndikuwa naye chonga akuka kime omasamie nene kia kunyano ndo nendoka we Ndeke ya Muthanga nendoka yupa akamba ni matana kwitha woka umbiyo wenda kwenuka wiyenengele mwana nda kwithuka ni thene njenda kibindu na kwitha ni lili sindu cia kwitho ndienda nenda sindu cia ugo sindu cia ungaine nu MC tokwisa ukwata isi towire nuwa wa trend patenzi ya utumia wikwete ngai wenda kwitha itumia yake mbendi nu ameotha ngai ni yana ne 10 tumia mia wezu ngai yo ona kanu betia pita kamwe kalotezi na ati ya meotha ngai na ndeka ntumia ndikwate isi to kwamba kweka Ndeke ya Muthanga wengo kulia andu neme othima koka makatho wanguma we hisi akutisi akuthio koka mbanga inesi kuno na manie kwani na nebae bia ne wendu na athi bandu ko amba kweka we no sina kuno the people ai andu amaneli maende kwati ya ku social media wendu na athi bandu we ni wezi andu nemesi ni thani lili nyenu sina afumia chao ogwo na kwituma na kuma kwithukisya ukamba be mundu mosonga atakwa ai Muthango kwete Muthanga wendana na ini enda ufuma niki eto nuke nekina yakwa na nuke enda fake life nda ukenga ni musomu ne yandu be ndi musomu ne yandu be nye ndi fake life na nena thina ndene wandina gwo niwona hene alabu nyene nafumia ju ninga yo nambo kedilie yumundu wenda kwatia social media platforms yaku ni siba kila Ndeke wa Muthanga YouTube TikTok Twitter whatever Ndeke ya Muthanga Ndeke ya Muthanga mpaka TikTok Ndeke kila bandu bonde no kweno za boti ndi wanyi aya mundu wenda kuubikia nini no nyeno na hapo ni wesimu cia opusi MC Toto matapika nenga namba ko ndo nananganya kwa kabambe yongo ni asimu mbya nombenda nyene wa maki ongo ni asimu ombite uyane ngwini hoteli ngwini ya waku business utrend ulu sitiviro na trend ye ombe ongo ni asimu no kyalo sini nyangwa ati yake kito MC ndikako kakosonga ngusongie lakini ngunia simu cia wenda mosi nyene booked gai njenda ulala inya njenda uchiti maki wakwa nyi nyengunia sidukangunia simu cia wendo ngunia simu ondaka nombigwa era nombe ndao biwona ni sungito kwa kesongoligo mesi obigu ni wene umesi kene matabio obvious matapie umesya oni mutumia wene wow na mutumia winengere ndaiya na mutumia onengere mukandaiya ni wena enye njenda ambe motietina wow ilumya masete ndiko nawo bususu makini wanengie mwana ambe ajuka ini ngai ni mukenga niki na no ba amusi ni mukenga niki jaja ukwani tutatoda ni wa nye mabidara asiai wewe mwe waku wabyo bamanda muka utwaye mwe waku wabyo baka usamokesi no ngatia ko mwe waku wabyo ndiseba kola ku makini maandiko mbio dakataka kabana banaendera ukutabya mwe wabyo bawasamuka mara kwa ano no meza tapaulo ni sawa isawa lakini gani umesya mwe waku wawisamuka
nyenza muka ndo kakane mwaki ndo kakane mwaki enda nye mwaka wa kana ne akula ke maki mutu ya muthonuma ukasamukie ku ne nake yuyu Ndeke ya Muthanga mundu witha na chathi sawa ena chathi atona kukwate kwisilaba enda kunenga biashara namba da simu kanoko kaini box yako ya TikTok lakini nuo ka inbox ni chat to nando ingi ni bila ya nundu nandu meta ni sawali bila mwako kadela na kwita cha osa namba yako asa manenge simu 0748 00 88 71 viki wa screen ine mamyone 0748 00 88 71 na wewe ndo mbiki ya kaindonza poti no wiki yebu unasanga andi kunwane masikini uri ya mundu mukanone masikini ino kuombenda pandu ida winambeza wengali uno ni kwebye so ngidi ya mundu mukote kino mbala moko amabwaga ko we yuwekita kwekala baba mangi ayo mundu mbala moko ne ya mundu kila kama kiye bamusi nyinji unenga na kino na kuya kindo bwana thangu ndio wa nyika ba mundu kuombanga ukungona meyo kiaga kambe ngidi ya tatisu kwamba bawadhi you know trace onena kino these ya mbala moko ete kindu weka nesa kababio ni wasia ndo so cheat magi waku ni wasia pio ndo sakwe kulikelela si ndo tobewa lakini nuo Ndeke ya Muthanga ni woga ni wasia mundu aloka kakwia ukana ukethia no nanga bage sebene ukale ba mundu kenda ukimo kindu na we banga na unina nienge ndino ni mundu tukwatiania lakini witha wimbesa wine kali yaku winene unambeza wasiaku no mbango no mbi witha mutho ukona uthenda kindu andao kithezo kimuka kota kwa these kila wenda keso kwa lakini mundu imbesa mundu imali yake ti kalakalia idili yake kalakalia yi maskini mwibia na baba mundu imbesa ni ukunguthola ipenda mundu imbesa ketho na ikowa ukenya mungu so na maki ali so mana ni muya no kwa na iPhone yangidi manele na umieba ndokana sie Nasinde nena achago. Akiti mundu kwenda nimwibe nomba. Nugora muzuko. Na kema kiaka no bamuzi. Na kanu kwenda kwa mwana kwenda osoma. Uko ndenia. Ukipoketa badheiwe. Ndeke ya Muthanga. Asiogele namba mundu kwenda ukedi achago. Osa namba mundu na chathi. Enye ndira na expensive. Nawe badhika. Ndira na expensive. We basiata. Aye ndio kutabia. Mundu twakwati yani. 0748 008871 mundu kwenda oko support talent yaku mwathe ndo support mwanyi ainye ni gwa amotho na ni wa lo support ngakwina nuno ni eswiti bano na fu ni eswiti bita ona kwa mna launzile na mwina wathi na mwina ndo kuta switi bita ndagitali munene niwe ukuita ukamba nanda wazi amete ndibule na market Kizao madule. Makweka. Tusioke baswiti bita. Aye no siera mono ndio siera. Ndio siera. Nondo mwe waziete. Nondo mwe woka na sio na nyene ne kanie na sio. Oka. Switi bita ndo na mutungi ye. Nya mutungi ya chao. Mbona nenge baseni awele ritani awele mbona mombe ya mwe asomo. Nekiki. Mwa mimi manda kumwe asomo nikina modesi ya moito mya kindu kitu Kongo City neki. Kau. Kongo City. Kau kedha. Kongo zana ni akili. Nuri mama sama semela kusema na nenda kulecha wenu kiamaki wagu. Tena ndiye na masimunye. Ema. Nisa kwa Ndeke ya Muthanga. Ndo live ya no kuda esi ni na the ya. Na ni kwezi ni na mina. Nenda ai lo la masa. Nenda lo masa nyamaki kwa ni mwengwa musi ngora neo. Nigo. Ngai musi. Mzira toka kengwe mundu akwiye no la muka no kubesa meo no kuya iloke umusie wathala niyo ni thandu eli makiambie ndienda bandu keke ndienda banda keke ndienda ba undu nanganza kenge wa ingi sindo wona wala ndendo adambie ndenda kwenda ngira tino sia ndu bai ndendo siebya nda usienda jona ndisilea yuko andabie ni wa sia lakini pe mwana wa gospel kwenda ansia ye pem ndo munene noba ni wise na mwendie chao tia ini lazima ni fame ndienda ufumezwa lakini nina muka wa kunda mwini yes nina mundu me waonda ulokutano koita we mwana wa imengele kona kwa tata wa ngwathi yuenda tata wa ngwathi ipe tata wa kuza poti nina mo
Wow. Sweet bita tio ni tata. Yes. Ne wiete. Kisawa mattress nosu. Aya. Ni enda tata wa wapi? Wenda u. No, wewe thayo wako je unene. John Mbaka. John Mbaka. Aya, ndi John Mbaka ne weba. Pe John Mbaka. Ona kunwezi ndo kwenda. Na be John K. Be uba wa Elijah ni mutangwa. Ni uzuni ndiye ndo ba wa Elijah ni. Be ungi ni ndo na isi nubanda muwembe na wikera mubabai mandetha endi. Usirambe na moni yeba kwa kamwetangi. Mwana ukana atisi musisi amwangwa nyondo te kibudi mwathi na mwa. Oi. Na ina musachi na ambo subscribe. Mwana edukisa wathi wake mwa. Na ati stories yake. Ngo mundu akolokota kwenda andu ameteta mengele. Na genza ethumie. Isi kwithumia chao. Ngaye kane motabie. Wanu kwendo siawe niwe no anzia in the industry. In the industry. Lakini esi. Bange. We muyo mubuthu. Nundu wi. Kega mengele ananzi ndu kusiawa. Ronga mie kwa mindia kambia ndeke nako yania. Kaini ni mwaki. Enda kibedikie ne kindu metie. Kibedikie we ngomba ho. Mengele ni waguo. Kama kulewe. Tumebutoke ba. No nene ya mengele nagu. No rambo kinene aba nini. Mandi wangi nikiendete kibedicho. Ni ngudunga buwe. Manangelo. Yiwe. Tusioke ba. Wenda usiawa. Ni mutumiono ndo ni emu. Ni emu ndeko lokolo. Nawe ni wese we kalaba. Nesio wiza kani tulisana ne wisi ni mundu mene ningu ikali no Ndeke ndoke tukasi okay bas anana on the man John Mbaka mumwe Ndeke ya Muthanga no kumumanda musia kile kile chabya ngwatelo ni bera na John Mbaka sana tiwosu ula wa mwembe nundu wa ruzunyene na wosi ndiye so twiga ndisunga aningwenda ofuma ndiro nduka ba Mutongoi na kwengo ani mandekane kuno nazo no Mutongoi ni kwenda bio no ngwadia ne dingi the TikTok nikisongethie ne vume ni mwana muhundu no wanda yo anda kande mutapita kande ndaka no wangi ba kanaka tagwa nyande lila yake kwa mwaka mwana uko baka kiko mengere wa wiwie mengere la kuwa wi we kimetikewe ndia siako kana kaka bukuba ni wana twako na wathi utavumi no konde mwe konde si ni ba utanga ni bila na mengele alikwe na kaina kani akenge mundu musomo na ase kake kitanya dinge nai kitiro anie wa menei anona ingie wathie kithietiro nyene na wathi dikefanya ana go kai no ni twite ni kwitwa mundu ambe ya mwiye na kundu itheise sio mundu kake ndu ikatesike wini yako no mundu yo mengele ni mwendete asante John Mbaka na Stella mengele na ala ndema support ya Ndeke ya Muthanga ni mubea nondu akosa mwana ke u na bisengo aya na kila mundu wonde ona akamba onde mafans Ndeke ya Muthanga no nambu ya mattress no ya mattress no nambu ya Imwe na tu sweet Peter hii si ya sweet Peter izune ya Ndeke ya Muthanga ina thone kisawa mattress simu angili manele iPhone nenda unene na mafans maku kamera neya na no sio kwanza kisungumena bata na chomuno anduma ndisianza nozi ne ati yeba social media me asio unositi no so ndisi sende so makisungu masio kisungune nesene sio kubeta ni December nyana kwanga ukwati singwiti yabango we tatende anisia isimbita ni baada ndo nenye mashabiki maku no imende ya mwaka mwe musio na Christmas kisio no imatabia we umomba nise chao. I want to take this opportunity to talk with my fans. What I know, I cannot do something with people they are doing. I cannot list the song of Christmas. I don't want uniform. I be doing my nature things. Yale niko na ndoza nipe sinduite na ndwalangi. So, with the song which I'm going to release the song which is touching, which is anointed, and which is going to bless you. I
I cannot release the song of Christmas because there's a Christmas. I cannot release the song of Mwaka Mwe. Everyone knows that there is Christmas. Everyone knows like that we have Mwaka Mwe. Happy New Year. New Year. So I'm not going to do nonsense things because I am the celebrity and I am the biggest artist in Ukambani when you are hearing Kesongolis. So what I want to tell you, Happy New Year, because I am the final. It is me I'm going to close. So if there is a meaning and it is me I can open. So I love you. And if you are there, don't listen mouth of people. If you want to support me and if you love me, just support me. And because people they are telling me I'm poor, help me to be rich. Okay, if you are there and you love me, support me with whatever you have, and you will be blessed. And this person he telling me can give me a car, and it was kick. Pe munambi yenda ngangari na wewe ngono ngale mwaba atungwa na kumangai na kueka kokwe ndo makwetie you by the way or you vumete ikulu yako ya mweso neye or you byandu makwetie kutumia nai nondo wina nguma muno muno mungo inde kuna kindu kikenga na wewe opusi na we kenga na niki na guwe Ndeke ya Muthanga no isi mundu time so muno ngi muso maike bathokani no andu maika utumia or you no isi kinengo kila we na what yepiye Imwe imandi yepiye ako ni guide pie na cha lili eda ni simu yengasya kisao mattress no do we simu ne kisao mattress ni wane konolo no lakini okangwa manga ya kuongenge azawa ne kona bibinu ka jambe one tambili kitaiwo kabani kana nadina wa kombo wae lakini ndwe ngili 5 kana na maneli ngukenga nesie wikiti wakisongo litu mandi yepiye Ndeke ya Muthanga kindu kwenda urabya akamba nendo meo nundu ni nice yangali anu mwembe ni nangali era ni wesu nendo mbazi maraka kali kasioka bikwini ya Yesu ngali ako nebiko ka meomo the iwo nebiko ka the aluthi wa biko ka meomo bitio mbazi mona kale kasio simu ngwati yesi mwakindu kendo nenga iPhone yangili mana tatu no nenge nda simu ngina atho kiasi kisa mattress yali ena kasimu ila kino inanya ina ya nini ina ya kuipia pole pole libe mnoko mndoko makisa wapi mwaengai mama imbi ya ina nena na akamba mwandi mjunga ni wisi na athimu angwetha ni wile kisongoli ni kwa athimu andu maembe ndete indi toto ndi mwende niguo nuno ni wambuthisho niguo nuno ni kaka mwetangi niguo ni mwende which I know you love me and you remain be and I can remain be loved. Yes. And when God points something, there is no person will define it. Ndi kwina kwa pai wa kulea Ndeke ya kwa nyavupa uko wele takweki ya chua ile takweki ya no kwasi ai pai wa kulea ni kwasi ata you cannot deny it. Oh when God will point somebody, when God will point you, there is nobody will deny you in Jesus name. Can you accept? Can you accept God point me? And when you can accept, God will bless you. And when you can't accept, your heart no kuomea. Kesongo chadi. No kuomea wama ku accept ye. No omea. Mundu accept no do it. Nyeka ba nyawize mu rumotu manu ndengo. No ka pera MC ndikola sia. Okamu muzo ngoti na ana stress. Nyono ka numa changu then nyono ka mbeata. Ndeke ya Muthanga. Ni mubea. Ita ni stress free. Ni mubea ndo ko bathe binda yaku na kutenga ndai ya na kuka elatu na kwetie. Masa subscribe this yako ndokolo ko mutaka. Fadhali Channel chako. Akamba maitu. And I Facebook na social media platforms on there. Kila mtu anakweka ni mwe kila muthenya undu anakwena na kusupport anakea maitu na ndo maitu. And then our social media platforms yo endo subscribe. Ko subscribe ni manna. No manna ndeno wa YouTube kendo. Na mundu ale cho kendo. Kwiki ya mundu what is status it costs you nothing. Ko support munana ko cost ya ba they tukwate siana sito moko tusie encourage nikana itweke kila siendo tweka. Na ndi matapyo. Ila na inie wethi no kila kape mundu ambia ndo kanisa niko. Ekere tumusani watu ibaambi. Ambia uko na sauti nzuri. Your daddy style inafutia. Ukangutweka ni sana.
na kone to Catholic kina leile ko wa artist that's okay la si etwa ni Yesu othanga ibasaba ke mathela asante